Well, I think it is only through dialogue between the Tibetan diaspora and the Chinese establishment. Bögi chöda rishun sungyob chagyu chönbe pödönda dewe kanyo ka sewe tablam chikbuni zenju pömita gyana shungwar chömyo cheba tele shen meba yichi chigi yu. It cannot be independence for Tibet. I don't believe we will see that happening at any stage. Pörang zen chungyur nge yichi chigi me. Gyana agi sishun kanda shigi kyang tere ngolen chigi maare chi gyaga chinte pöri suba nirupama rao laki Asia rangwa lungti kangi pöge dezengi mikse chendi shube kab dejo na chung. Jam nirupama rao lani chikdong kubge dunju tunsum ne song gyaga chisi lekungi kone dami to chale na batang Sri Lanka gyaga shungza batang Nidong chu ne nidong gupar gyana pechin tu gyaga shungza be kone zinge pime tomar de yinjing Nidong gu ne nidong chukchi par gyaga chisi chungchi tungge she batang Nidong chukchi ne lo nyi ring Amerike na gyaga shungza chemu na nyo yubre Chino khonskem ku chumbucho gyaga du zenshu la shepsul kobe che zedin toma zo chik ni pyoju tsor sheyun lobchong chukyu tang pyoge chwe da rishun dine sunzu tone pyomi ngowo sungyob nangyu di si de silyo neru lendo kadur na de pyobe lobra tang pyomi dogar sunzu ze yubre That spirit has flourished in India, and that has been the great contribution that India has made. khonskem ku chumbucho da pyomi kyabcho wa so gyaga du jobe che pyoge chwe da rishun minyam gyunzin chegyur gyaga shungi tungyu roram kangle shu yue la 다체 gyaga changcho Himalaya rigyu du kyabe shuji chongyu. Önge gechi nangdu gyaga shungi pömir gyabgyur shubadir önsamgi ngunzi shi chung yaw maare songbata nyamdu. Kong gyaga washi yinbe chane pömi chöda rishun dakche chekyur shu gyabgo badi kaya chenpu sigi du che songchung. Jam nirupama rao la chinde ledo ne teyo la pepe che Ari Rhode Island ki Brown University zula lobchen na nyamshi lobdyon ge chale na te zamlingi chepsi nebab te chesom mangda chikpe yujing gyaga tang gyana pyo tang dene chikdong gubje shichu shegu ne chikdong gubje chushu rangi pargi gyaga ki chinde ki logyu sindo ka terdun chebe The Fractured Himalaya shebe chadeb chik nidong nishu tsachi lor dunbe na yubre chadeb dine chilo nidong nishu lor gyaga tang gyana mami wala lada pengu tsui nyedab su 동도 충배 제라 토나 침부 지시도 교류버제 직동 국경 업출로 게나 미마 징저 마세베 표도 전수 체베제 림신 레서 예베 야가기 첩시기 레공시 예버디 슝서 연라 레공기 오버 교류버제 직동 국기 주주전이로 야가다 게나 니기 와 파부 선점수 막주 충배제 직동 국기 주주전이 진짜 중니기 제 중앙인 레서 예베 야가 슝서 연라 레공 고야고 개유버제 And I believe that was very unfortunate because it has never really opened again after that. gyaga shungi pyo chepsi ki legung di shungtsab legung du gyuwa di ne chewa mine yang tilo chikdong kubje chukshu ranyi lo shungtsab yanla go gyaba di tab mileba shi yinba tang cho nigar pamga shi re che sungu du adechar pyo ki gyasal hasar pe yu shungtsab yanla legung yoba di chige ki chende kutsab pyo du yoba chikbu di yinba re Nyemba choti nange pasang tude la tang sarko choti shungen teshugun juyin